Surah Menrek na Nabitta Muhammad Rilangi bagian 4. Nautama na suro na Allah Ta'ala silang Ajibraile na itatawi Muhammad. Naluna lola Nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam silang Ajibraile. Napula sewa orane ripakasiasi. Ripetu dari dulang apiranakay. Risakabasi talo lilana letuk ritanay. Makkede Nabitta ni garo ripakway makkede Jibraile yen naro umma muga bawangan ngipadan na tau ten na toba na mati. Nalaw na Nabitta mi ta si bola rilalen ranakay tapi tu pula pakasiasi mondoangi bolay rilalen na ranakay. Makkutas na si Nabitta ri Jibraile makkede Nabitta ni garo bola maraja ri tengah na ranakay. Nala si lola Nabitta na ita si orwane ri ranti ajena ranti apiranaka nari soppa besi macela matan na wali-wali nari paorong itembaga rian curuk sumpanna nari pusu tungu na apiranaka. Makkutana si Nabitta ri Jibraile makkede Nabitta ni garo ripakway makkeda Jibraile Muhammad inaro umma mutumpa akkata pasti salat tonget-tongang. Nalaw si Nabitta mita si orwani may gari pakasiasi mondoriawa ulun na mondori rupanna pada toni rupanna bawie nawitoto liman na iawali nariputama ari tengah na api malua-luae. Makkede Jibraile o Muhammad inaro umma mo melorangi male anun na padan na saleng na maja ati ripadan na ripancaji. Nalaw si Nabitta mita si Nabitta teripakasiasi si selak na ang kalinga langi pitususungi selak na. Makkutana si Nabitta ri Jibraile makkede Nabitta ni garo Jibraile selak nang kalinga langi pitusungi selak na. Makkeda Jibraile Muhammad iyan narto malolo dek panatoba na mati. Nalaw si Nabitta na pula si toripakasiasi narisakka besi timun na wali-wali natalolo lilan lattu ritanay. Makkeda Jibraile Muhammad iyan naro umma mo bali-baliangi tomatuan na tenatoba na mati. Law si Nabitta mita si makkun ri tengah na apiranakay mondari rupanna nariteri kiwitembaga rian curuk lilana nari paorongi waramatekke. Makkutana si Nabitta Jibraile makkede Nabitta ri Jibraile ni garo makkun ri tengah na apiranakay mondari rupanna nariteri kitembaga rian curuk lilana nari porongi besi macela. Makkede Jibraile Muhammad yenaro umma mo makkun rayeno masarolle laten na bowong. Law si Nabitta na polisi sewa makkunray mondori waro ajena nari soppa besi borina ripasitaruti munna nari patetengi apirana kaliman na iawali. Makkutan si Nabitta ri Jibraile makkede Nabitta ni garo Jibraile makkunra ripariwawo ajena nari soppa besi urina lattu ritumunna nari patetengi apirana kaliman na iawali. Makkede Jibraile Muhammad iyan ro umma mo makkunre no masarol lelang tenapawang ngilakain na. Nasuno ro may Nabitta riranakay silang Jibraile mapari-parini malaka sampoy tanga naranakay naban na Jibraile nalok na masembaja 2 rakaat suro na Allah Ta'ala silang malaka yamanang. Napura masembajang na ente si Nabitta sallallahu alaihi wasallam rilangi malimay sikada matamu na lattu makkede Jibraile timpa ka nga tanga na langiye. Makkede malaka monruangi tanga na langiye ni katuri tanga makkede Jibraile Muhammad kusilongang. Mapri-pari ni malaka resangnya sabaniya natimpa itanga na langi ang kamana sinin na malaka pakaraja Nabitta na pada makkeda manang arsulahu bil huda. Makkede Jibraile Muhammad ni gini umma mo baca na malaka dipuloangi mati onron na rilalekko buru. Na ito si Nabitta Muhammad sewa orane makasing riwin rusang urupasi na onrangi maleka maggulilim masolo kakatimanang. Makkede Nabitta ni garo Jibraile makkede Jibraile iya naro Nabi Isa alaihi salam
Nalaw na Nabi tak berselengiwi na tiam mati. Maka di Nabi Isa ni gerak Jibrail berselengnya. Maka da Jibrail ia nar teriamasin na Allah Ta'ala nari passalama riwanua duway. Maperiperin Nabi Isa lau bawi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masarun ni Nabi Isa karena naitana Nabi tak Muhammad. Naban na Jibrail nalok na masembaja dua rakat surona Allah Ta'ala silong Jibrail silong Nabi Isa enreng malika iya maneng. Na pura masembajang na endre sirilangi maenenge si kedda mata mo nalattu. Maka da Jibrail timpang ngak tangak na langi Maka da malaikat monrong langi ni gaturi tangak Maka da Jibrail Muhammad kusulangang. Maperi-perini malaikat timpa itangak na langi na endre na surona Allah Ta'ala malurumanan ni malaikat pada makda manang sallallahu alaihi wasallam. Makda Jibrail Muhammad ni gini baca bacaan malaikat majab pula pe idosana riadam pengeteri Allah Ta'ala nari pabelatoy pakasiasi mati ri akhirat nari lamperayat tu umuruna nari sempoyat tu dalena. Nalo sinabita mita sinabita sewa orang itu dari kadera tajang nalewangi malaikat maguliling mabarsi masoloko katimaneng. Maka dia Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni garo Jibrail tu dari kadera tajang nalewangi malaikat mabarsi masoloko katimaneng. Maka dia Jibrail Muhammad ia naro Nabi Musa alaihi salam. Nalaw na surona Allah Ta'ala berselengiwi nakden Nabi Musa ni garo Jibrail berselengnya. Maka da Jibrail ia naro teriamasin na Allah Ta'ala melok mendek rilangi si tapuanna. Maperi-perin Nabi Musa makda Muhammad nareko pole koryasa si tapuanmu lepak kome mupuang-puang nga angkan na muitay endre ngamuang kalingay endre nga to panawerek ko pamu Allah Ta'ala. Naban na Jibrail nalok na masembaja don rakas surona Allah Ta'ala silon Nabi Musa enreng malaikat iya manang na pura masembaja surona Allah Ta'ala na endre sirilangi mapitue na endre na surona Allah Ta'ala na iti ni malaikat mabar si masol ko katimanang na iti ni nabita ajuk kajung maraja Allah Ta'ala mo misangi raja na ajuk kajung ngero. Na iya daw natasilampa malaba pa na iya linoy na iya buwana Allah Ta'ala mo misangi egana. Maka din nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Jibrail macin nawa ribwa ajuk kajuk katubye. Maka din malaikat monrangi ajuk kajuk katubye matok ka ri Allah Ta'ala maberangi buwana. Maka dia Jibrail malaikat mahagi mutia maberangi buwana ajuk katubye temis sagi Toria mesin na Allah Ta'ala. Nalona Jibrail male sedi buana ajuk kajuk katubye na warengi Muhammad. Nalese na buana ajuk kajuk katubye na suna rome anak wijadarie pole rilalen na buana ajuk kajuk katubye. Sewa makun remarwa pakianna Allah Ta'ala mo misengi akasingan na natakka jenna na surona Allah Ta'ala mite makun reye. Maka dia Nabi tak Muhammad Jibrail ni garo makun reye. Maka dia Jibrail ia narpam masena ummakmu mulai yang ngigau mo. Maka dia Nabi tak makun re utama ano pay marilalan na buwana ajuk kajuk katubye na utama ano pay mapadatan rialana na padepe ni alay na pay maritakke na padatan rialana nalo sila lalola surona Allah Ta'ala na polay ang katosewa kota ang katosewa ajuk kajum maraja rilak kotay alam masaya mua malika monrangi mabarsi masul ko katimanan bersambung.